kat tu kat ni kenta bagaji lang pen sengopat ba la ni ka public hearing kala long ka job tang bas ngap ya ka sur jong ki bakersan ya ka project ti motion jong ka Sri Cement Limited klam da ai lat pat ya ki ba persa bakin yo ban pen sengo ya ka nya jong ki kala pen long ki noi lam ka Khasi Students Union CEC bakin mi syakmat ban pen sengo ya ka sur jong ki Hagaji kendo bat kilat pathai kubor hagajan miet jong kan life way tari unai tung araja arfun rio na kaliang ka KSU kala ong banang ni syakman ka sengru kan sa penpau no ya ki kam kumba ka sarkar jala kala penpau pat ba bat karukom tri kam jong ka lingba ki board district ka bakuntop ya ki pulet ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB bat ka JHADC ka balam khmat da ka National People's Party NPP Habakran sikilat pathai kubor Presiden Rangba ka KSU Samla Raymond Karjana uloong kumba ka pau ka public hearing kamdai shu ka ban ai jaka yaki way begin pensngo henry ka long tek tang yaki bakersan wat la ka seng haswa jong kani kala dapan pensngo kata kumba lais ngi saus ngi haswa henry ka bajia manne uloong baka seng ka penrami ka district administration ka JHADC ki pulet bat ki nong trai ka MSPCB pau kia bede bat ka jingjau wal jamane nadu men jamiat hi angke pulung semang bede hearing jong Sri Cement ngilak pilenti ba kata ka public hearing kan long ka pa ailat lem ya paro ki paiba mentersno ya ke ka bakidon ndai kumangi ipat mene nadu men miet ya berkumle jogi no penyat ya ketika public hearing mengenai sengi ni sodap bagi sopan ong bang penrem namar ba kumba nadu di kok sengi hi abang kipai ba kilawan persoi abedai buat kajing slow joki persya ya ketika kajing pelong ya public hearing bat ya kajing tumu ban shim ya kata jaka jongka Sri Cement Limited yang ba arspa hektar tam nak liang keseng ila led ya kendu ya kibor berikmi bat ban kerpat iki ba kin ailat kin penbiang ya kita ki kenhon ban para kenang ba barok kibri om tagi bakarsan ndrei kiwei ru kinyo an pensno ya ka pensno go jongki ndai kumbaki kumbaka long kamanpat adu menen ni ba nadu menen kiba kersan kiyo kan rum stu jaka henry kibadan pat dagawe ka pensno kila sakong tiar gas nanta kila sakong penjulor kali kila sakong di mau saling temau bat kali ka pi ya kata kalau jing memlong kebanyak baik nanti kesencapai ba kumangitip kesencapai ba hi bagi orang demokrasi ide benyo lalu baru bat pesno ya kajing pesno joki henry kata ke public hearing bolong mene ngatrai ngalap orang bakam desu ke public hearing ke ban ai platform dan ai bentalem hiki we ban pesno yang jing pesno joki henry kalau kata public hearing ke bala don lupa kajing temu ba nailat ni tangi berkesan bat la don lupa ai helendat ban abit ya kata ka jimenjur ya ketika Sri Cement Limited Hawa jubab ikjing kali na kaliang Samla Raymond uloong balada ka rukom trekam ke sarkar haka sensyar pajba ka peni ka rukom trekam ke bombet da ka kawang tear gas bom lati ya kiba kwa ban pensngoi ya ka surging persa ka seng KSU nang ne syakmat ru kan sa peni kam no namar kala peni ya ka rukom trekam da ka om peni kam ya ki brio kibalati ya ka surok bat ban wanra ka jingjenjar ya ki pajba kumjo ru ya kiba pang kiba shitom Nolor kata uloong baka sarkar jela ka ban shim ya jingget kle bat ka ei ka bala jam menta ka sngi bat ban shim ru da ka sin jam ka bating e ya ki nong trai ka Meghalaya State Pollution Control Board ki board district bat ki pulet nadu isni mani kong hi laisni sausi chwa bandan ketika public hearing nak liang seng la kendu di board pada ikmi bat ngila kerpat iki bikin ailat lem iki we pat makani ka public hearing kan long baik nam ta jong baro ban penso la ka ei bagi don Henry kumbakalong mene te di bakam desu ka public hearing kali no tangga hearing jong katu kat ni tapan penondor bakadon tangga hearing nek kan snapat ya ka justru jing babon balang te
nakalian kaseng hi ngisumat pelong ngisumat penrem but kamtam ningkong ning syap ya ka district administration baar ya ki pulit but ya ki nongit kam jongka Meghalaya State Pollution Control Board ba what happening jumpa pun ibu persa Henry kila penyakit cahmat ya ketika public hearing but kumingi omene bana kalian sengi daga jungtemu ban ya penso ya kata ka jungso ka jungi pai ba kelayat lenti ke badai Henry lada kata ka jungiat lenti haka sensar pai ba na kalian sarkar ka pen bakalong dakum tu temut gi ku kesengru ngatai ngina ban perkat no da pemui 4% jam ibagan le haba don komini jai public hearing kade ke pala plan pa preng jongka state government lang ngelap no lang ta ki district administration but kino kit kam jong ilaka lani jongka Meghalaya State Pollution Control Board but ke Sri Cement Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.